Objekat je građen sa svrhom da prihvati do 350 pripadnika vojno-političkog vrha zajedno sa šestomjesečnim zalihama i omogući zaštitu u slučaju do 25 kilotona snažne nuklearne eksplozije i da je zaista svojom gradnjom i tehnologijama koje su smještene unutar objekta bio je daleko ispred svog vremena. U današnje vrijeme nuklearna tehnologija je naravno izuzetno napredovala i sigurno da su te nuklearne tehnologije iskoristile su se i za proizvodnju mnogo snažnijih nuklearnih eksplozivnih naprava, te što će reći da ovaj objekat bi mogao izdržati do 25 kilotona snažno, ali današnje su sigurno snažnije 1000 puta od onoga za što je ovaj objekat građen.